baturegeze ku mafimbo baturegeze ku mafimbo. Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwe mwese mudahwema kubana natwe hano aho tubashyitseho amakuru akomeye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage. Turi ku manywa yo kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2025. Ni imyigaragambyo ikomeye iri kubera mu mujyi wa Goma. Kabara ari imyigaragambyo navuga ko yitabiriwe n'abingeri zitandukanye, urubyiruko ndetse n'abasore n'inkumi, barimo abasaza ndetse kuri ubu navuga ko iyi myigaragambyo yateguwe na societe civile n'urubyiruko rwo mu bice bigenzurwa n'umutwe wa FC, kabigamije kwamagana kuba ingabo zuriya mutwe azeruka kuva mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amashusho yafashwe n'abanyamakuru bari Goma arerekana amagana y'abaturage bari mu myigaragambyo bafite ibyapa byanditseho amagambo yuko badashaka ko AFC iva muri Uvira, ndetse n'ubwo ingabo za leta ya Kongo zasubira Uvira bakaba batabyishimiye. Aba kandi bafite ibyapa byerekana ko banyuzwe n'ubuyobozi bwa AFC bwabahaye amazi, umuriro, amashanyarazi n'umutekano, ndetse no mu ndirimbo baririmba harumvikanamo ati turashaka amahoro. Aba baturage rero banahangayikishijwe ndetse banashyikirisha ubutumwa MONUSCO, inyandiko ikubiyemo ubutumwa busaba ko habaho ibiganiro bihuza abanyekongo ku rwego rwo gukemura ibibazo byugarije iki gihugu. Ni mu gihe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 nibwo AFC yavuye mu mujyi wa Uvira, nibwo yasohoye itangazo. Nubwo rero kugeza ubu amakuru dufite yabari muri ibi bice arahamya ko itigeze iva muri uyu mujyi, ndetse na Kisekedi nawe yatangaje ko M23 itigeze iva muri uyu mujyi, ariko M23 ikavuga ko yavuye muri uyu mujyi. Ku murongo rero wa telefoni ni munyemerere duhamagare uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Karemba Aimable, kubikurikirana tubwire bijyanye n'imyigaragambyo, tubwire uko bihagaze ndetse nuko bikomeje kugenda bimera. Tukaba rero turi buze kumubaza situation actuelle y'ibiri kubera muri uyu mujyi wa Goma, tukarebera hamwe kandi n'ibindi biri kubera muri aka gace. Ora ari buze kutubwira situation ya nyayo yuko urugamba ruhagaze ndetse nuko mu bindi bice ibijyanye n'umutekano bihagaze. Ni munyemerero tumwakire cyase tumuhamagare turebe ko yatwitama maze tumubaze byinshi kubiri kuba ndetse nuko situation ihagaze. Karemba Aimable, wiriwe? Karemba, maze kubona amashusho ushize ku rubuga rwawe rwa WhatsApp ndetse no ku muyoboro wawe, wanatwibutsa wenda ukawibutsa abadukurikiye, bigaragaza ko Igoma hari kubera imyigaragambyo. Ndagira ngo ubanze tubwire umuyoboro wenda abagukurikira ku buryo bakomeza bakurikira n'amakuru tugezaho. Ngo abakunzi banjye bagomba kunyarukira kuri Karemba official bakareba ibiri kuberayo. Yego. Mu mujyi wa Goma rwose ibintu byongeye guhindura isura, byakomeye cyane, cyitwa imyigaragambyo cyaciye ibintu. Ni imyigaragambyo nabonye ubishyizeho ndakubaza nti byagenze gute, urambwira uti ni imyigaragambyo y'amahoro, abaturage basaba ko M23 itava Uvira, basaba ko itava no mu bindi bice
banamagana ingabo za leta ko zasubira mu bice bitandukanye. Ariko mu by'ukuri kugeza ubu Karemba amakuru ya nyayo ahari roko informers duha nuko amakuru atatigeze iva muri Uvira mu buryo bwa nyabwo bwuzuye kuko na Fardc ntirahagaruka. Ababigoma bo bihagaze gute bibamagana byatangiye gute ubundi duhido nijo nk'umuntu uri kubikurikiranira hafi? Arufango nyuma yuko umujyi wa Uvira umutwe wa 23 urekuje mu buryo bugaragara buri wese cyangwa se weruye ko urekuje, ariko nanone mu buryo bwa politike nge niko mbivuga kuko mu makuru mfite ya nyayo abo bigeze bava muri uyu mujyi, ariko abaturage bo bakagaragaza ko iki gitekerezo batagishigikiye. Ntabwo bagishyigikiye, ni mu buryo bwa politike kuko n'ubundi urabona ko n'ibice bari gusatiramo byo muri Sud-Kivu byinshi ari ibitangatanze umujyi wa Uvira kimbitse yuko n'ubundi uyu mujyi ahubwo bashaka kuwukavaringa mu buryo butandukanye n'ubwo ari bwo bwose. Ariko ikiri kugaragara mu mujyi wa Goma aho abaturage bari kwigaragambya bavuga bati M23 igambaniwe n'amahanga, irarekuza ibice yerereyemo, irarekuza Uvira, irarekuza n'ibindi bice biri gukomozwaho ko ishobora kuba yarekuza mu gihe kiri imbere. Biraza kugenda bite? Abaturage baraza kubaho bate? Bavuga bati ntabwo dushaka wazalendo. Yego, bavuga bati ntabwo dushaka ko ingabo za Fardc zisubira mu bice turimo. Bavuga bati ingabo za Fardc kuko twebwe tuzi neza ko zifatanya na FDLR, tuzi neza ko zifatanya n'abawazalendo. Abenshi muri bo bakaba ari abantu bagiye batoragura imihanda batazi agaciro k'ikiremwa muntu. yego, ukabona yuko aribyo biri guteza ibibazo. Urere imyigaragambyo abaturage batuye hano muri Goma mu bice bitandukanye, byaba ari hano za Mugunga, abatuye za Rutoke, abatuye mu misozi yegereye za Rusayo, bari kubwirwa bati mugire gutya rwose, muhaguruke. Abatuye mu makarita atandukanye za Mukakatindo, karite Birere, abaturage bari guhamagarirwa bati mukora imyigaragambyo, ariko nanone barahamagarirwa n'ubundi n'abayobozi societe civile hano mu mujyi wa Goma cyane n'abaturage ubona yuko bashishikariye kurwanya ibikorwa rwose byo kuba bakwamagana cyangwa se hakurikiranwa M23 mu bikirimo cyane cyane mu mujyi wa Uvira wateje icyago ndetse n'ikibazo gikomeye hagati mu baturage. Ndabona amashusho amwe umaze kumparagaragaza bamwe bari kuri stade d'Unité n'ibyapa byinshi byanditseho amagambo akomeye, wenda kanze nkore zoom mbashe kuyasomera abadukurikiye, aho rero bagaragaza ibiri kugenda biba ibyo M23 bakorera ndetse n'ibyo bishimira, ndetse bakagaragaza ko batishimiye ko igisirikare cya leta kijya muri bico. Wenda mbere yuko ndi busoma aya magambo ndagira ngo utubwire ubundi mu by'ukuri abitabiriye ni ku bushake bwabo cyabatumye muri imyigaragambyo ku gahato? Igihari abitabiriye nta muntu wigeze ubashyirayo pressure yo kuza kwigaragambya. Yego, icyo cy'abantu bagomba no kukimenya, byakozwe ku bushake bw'abaturage kuko n'utashatse kuyizamo nta gihano ari buhabwe cyangwa se ntabwo abibazwa, kuko urabona ko hari n'abagumye no mu bikorwa byabo, bari no mu bucuruzi batigeze bahagera. yego, kandi uyu mutwe wa 23 ndemeza nashidikanya yuko utari buze kubakurikirana ubabaza impamvu bataje kwigaragambya. Yego, mu butumwa mbona bamwe baragira bati AFC barem 23 amani kweto, AFC barem 23 maji safi, AFC barem 23 kortante, AFC 23 maendeleo, AFC 23 umoja. Aho bavuga ati M23 AFC ubumwe bwacu, M23 AFC M23 iterambere, AFC ubumwe ndetse n'iterambere. Abandi bakagira bati katika tiambulizime mwanzi wa zalendo, bakagaragaza n'ibyaho bashinzwa wa zalendo. Undi afite urupapuro rwanditse ati wanawake wa Nyiragongo wanashukuru AFC kwa kazi kubwa. Ti bana twe muri Nyiragongo turashaka ko M23 ikomeza kuba ituyobora, bagaragaza ko bayishimiye. Mu by'ukuri kugeza ubu navuga ko ari Kinshasa rimwe na rimwe bashinja M23 kuba rimwe na rimwe n'igoma ihohotera abaturage. Kugeza ubu waduha shusho ki y'umuturage uri Goma nyuma y'amezi arenga 11 uyu mujyi uri kugenzurwa n'icama cya Kinangufu?
ishusho fatizo y'umujyi wa Goma ndakubwiza ukuri yuko ku kijyanye n'umutekano navuga ko bihagaze neza, uretse wenda ko hatabura ubazo dutandukanye tw'umutekano muke, ariko ni nko mu bindi bice byose no mu bihugu tuzi bibamo umutekano cyane, binashyirwa ku mibare ya mbere ku isi ko birimo umutekano. Dusanga yuko hari ibice bimwe na bimwe ujya wumva ukajya kumva kuvanga amasasu yavuze cyangwa ngo ubujura bwakozwe. Yego. Aha rero mu mujyi wa Goma navuga yuko rwose ku ruhande rw'umutwe wa 23 ku minsi uhamaze umutekano wari uhari rwose. Icyo ni ikintu umuntu agomba kuvuga ashize amanga cyangwa yeruye, dore ko impamvu umutekano wari uhari nuko uyu mutwe wagerageje gufata ingamba zikarishye cyane zateye ubwoba cyane n'abashaka kuba bateza umutekano mukeya cyane babifite mu ntego cyane nk'abawaza rero bagiye basigara muri uno mujyi. Yego. Nabo bagahita bafata umwanzuro wo kuba barika ibikorwa bitandukanye bateguraga n'ubundi byo guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Muri rusange rero umujyi wa Goma bihagaze neza. Muri rusange umujyi wa Goma ndabona rwose ku ruhande rwa 23 mu minsi ihamaze nta kibazo navuga yuko gihari, kireka wenda utubazo dutandukanye tw'umutekano muke, ariko nagusanga ari mu makaritiye abo wenda abaturage basinze cyangwa se nabo bazarenda ugasanga barishungoye bati umujyi wacu batwambuye, ugasanga baravuga ngo ni ingabo z'amahanga zawambuye abaturage ngo b'igihugu cya Kongo. Ariko nanone ibyo ngibyo biterwa nabo bazarenda n'ubwo businzi bukorwa, kandi nabo bafatiwe ingamba cyane zirimo izo gufungwa. Yego. Ku rundi ruhande ubona yuko Goma rwose nta kibazo cyayo, kuko navuga yuko n'urujya n'uruza rwaho ubucuruzi bwagendaga neza, uretse wenda ibi bibazo bimaze iminsi biba abaturage bavuga bati rwose niba Uvira yambuye 23 ikigiye gukurikira ahubwo na Goma turaza kuyamburwa noneho twisange mu kangaratete nk'ako twahozemo. Iyi myigaragambyo y'abagana ubwo yari iri kuba nta muntu wigeze ukomereka cyangwa se ngo agira ibindi bibazo ahura nabyo, kuko ndabona polisi zambaye mu buryo bwa kinyamwuga, zambaye imyenda ishinzwe guhosha imyigaragambyo ndetse n'ibindi. Imyigaragambyo nta muntu wigeze ayigwamo kuko abaturage bayikoranye ubwenge. Yego. Kereka wenda nk'abakecuru ndetse n'abasaza abona yuko nabo bari bakaye bavuga bati natwe turakora imyigaragambyo, turashyigikira inkumi n'abasore, turashyigikira abamama n'abapapa. Yego. Hakaba yuko bamwe mu bafatanyije mu myigaragambyo bagenda basa naho babarandata babafasha kugira ngo babashe kugendana murongo mugari n'ubundi w'ibyo bateguye, cyane cyane n'ubundi imyigaragambyo iri gukorwa mu mujyi wa Goma. Nta bintu byigeze byangirikira muri iyi myigaragambyo yabaga? Oya, ni imyigaragambyo yabaye mu buryo bw'amahoro cyane ko abaturage bo baramagana ngo ibihugu by'amahanga bifite uruhare mu kuba 23 bari gushaka kwica intege. Yego. Ni imyigaragambyo ubona yuko yateguwe navuga mu buryo bwa gihanga bitandukanye no kuba wenda ari imyigaragambyo, kuko iyo biza kuba ari ikibazo gikomeye wenda byari kuba ari nk'imyigaragambyo yamagana 23, ariko ni imyigaragambyo yamagana guca intege cyangwa se gushaka kuba 23 bayambura ubushobozi aka kanya ayifite mu bice byinshi bitandukanye yigaruriye cyangwa n'ibyo ishaka kwigarurira. Sibanga mu minsi yashize paruku Magruari yarasiwe mu mujyi wa Goma. Ibi byagaragaje ko umutekano utizewe muri uyu mujyi wa Goma, ku buryo umuntu nk'uyu nguyu rimwe na rimwe tutekereza ko yari afite n'abamurinda ko araswa gapfa. Kugeza ubu umutekano igomba amavugurura mu gucunga umutekano ni gute, nyuma yuko bigaragaye ko hari bamwe mu batifuza ko ibintu bigenda neza bigaragaye muri iki gice? Naye mavugurura yakozwe bwana Karemba Aimable. Abasirikare ndetse na FC polisi bagiye bazanwa mu bice byose byo mu mujyi wa Goma barinda umutekano mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe. Yego. Urabona yuko ari izo ngamba zakozwe cyane kugira ngo umujyi wa Goma n'ubundi ucungirwe umutekano mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe. Ikibazo cyarakemutse kugeza ubu tuvugana, nta bugizi bwa nabi buba, kuko hari n'igihe wajya gutubwira uti muri iri joro urugo rwahana muri quartier runaka bahateye nijoro bica abantu baraniba. Izo kesi ntizikiri kugaragara kugeza ubu? Bijya bigaragara rimwe na rimwe, ariko usanga n'ubundi bikorwa n'ayo mabandi y'abasore cyane
ntabwo bikorwa mu ishusho yo kumva ngo ni Fardc yabikoze cyangwa ngo n'umuhanganye na mama 23 ubikoze. Yego n'ubundi n'igitanzwe nk'uko ubujura bushobora kuba bwabaho. Nanagaruka cyane ku kwiraswa rya migro paruko uvuga waraswe paruko. Kuraswa kwe ni ikintu cyabaye wenda cyagizeho cyateje icyugaza cyangwa se kwibaza cyane mu mujyi wa Goma ntabwo urimo umutekano uhagije, ariko ngira ngo warabibonye ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Donald Trump muri cya gihe cyo kwiyamamaza nawe bamurashe, kandi ari igihugu tuzi ko gikomeye gitanga n'ibyemezo ku isi mu buryo bwo gucunga umutekano cyangwa se mu buryo bwa diplomasi. bivuze ko kuraswa kwe nta gikuba kigeze gicika. Oya, nta gikuba cyacitse, ntabwo ari igisobanuro cy'uko Goma rwose ngo hatarimo umutekano. Yego ntabwo urimo 100% kubera ko hari ibikorwa byinshi bikiri gukorwa kuko n'imikwabu iracyakorwa. Yego byinshi bitandukanye cyane cyane mu bice byegera hano za Kayembe, muri no misozi ya za Rusayo. Twigize ko mu minsi ishize itarenze 9 twumva ngo hari abaturage bagera kuri 3 bafatanywe imbunda mu nzu, bari bazitunze mu buryo butemewe. Bari bazitunze mu buryo butemewe, kandi tumaze iminsi n'ubundi twumva yuko mama 23 yagiye ishishikariza abaturage abafite imbunda mu mazu kuzitanga, ariko urumva yuko hari nabo wenda n'abari batsimbara bavuga bati wenda n'umutekano ushobora kuba waba mukeya tukaba imbunda twayifashisha cyangwa byagenda gutya. Urabona yuko ari cyo kibazo n'ubundi gihari hano. Yego mu nkengero zo byifashe gute? Nyiragongo, Kibumba, Bambiro, Sake umutekano urinzwe gute kugeza ubu nyuma yuko nyine Goma naho hafashwe? Kuko kenshi abadukurikirana n'igihe batamenya amakuru yaho, kuko kenshi usanga turi kwibanda mu bice byo muri Side Kivu cyane muri iyi minsi. Sake naho ni misada wenda imwe y'abasirikare ibikurwayo kenshi izanwa muri bino bice byegereye ahitwa misada myinshi y'abasirikare izanwa ikurwa hano muri Goma n'ubundi izamurwa muri bice bya Bugengera, Busangara, Daragamarene, ijyanwa muri bice byegereye za Cyorirwe. Misada ihacishwa ijyanwa mu bice byegereye hariya za Mweso n'ubundi bice byitegeye teritwari ya Masisi ndetse no mu bice bya Sake. Yego Kuruta no mu bice bya Warikare. Urabona yuko situation n'ubundi niko ihagaze muri bice. Urabona yuko muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi ingamba ku ruhande rw'umutwe wa 23 zirakomeje, kandi mu buryo n'ubundi busanzwe bwa kinyamwuga uyu mutwe wa 23. Yego hari andi makuru nigeze kumva utangaza kuri Karemba official avuga ku bijyanye n'abacanshuro bashya bagiye kuzanwa, by'umwihariko bazaza kugira ngo bunganire abahungu ba Kisekedi bahagaze ku mirongo imbere y'urugamba. Zo wabitubwiraho gute bwana Karemba Aimable? Black Water bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, Argentine, Abanyakolombia, Abanyamegizike. Yego nabazanywe cyangwa se nabari gutekerezwa kuzanwa ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko si iby'ubu kuko buriya nababwiza ukuri ko cyitwa Black Water buriya bamaze n'igihe bari kuri runo rugamba cyane bafasha Fardc mu buryo wenda kenshi wenda ntibagaragara muri operation indani bari muri advance cyane. Yego ariko bivuga yuko nyuma yuko Abanyarumaniya bagaragaweho no gucibwa intege cyane ku rugamba, yuko aba Black Water aribo baje bunganira cyane mu Banyarumaniya, aribo bari gukoreshwa mu bice byinshi bitandukanye byaro muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivuga yuko kandi binategurwa yuko mu gihe byongeye gukora mu mujyi wa Uvira hashobora kuba habaho yuko iyi Black Water isha no kuyobora urugamba bitandukanye n'uburyo noneho twabibonaga bayobora urugamba mu buryo bw'ikoranabuhanga. Izi drone rero bagerageje kuzikoresha ndetse kandi na suko 25. Yego ahandi muri Side Kivu byifashe gute? Walungu, Mwenga, Uvira n'ahandi hatandukanye hagezwe kuri ubu tuvugana n'aya w'ingendo dusangiza update ku misozi ndetse no mu bibaya. Updates zigezweho cyane ni mu misozi ya Fizi ikomeje kumvikanamo icyitwa intambara ikaze cyane. Yego Fizi mama 23 iri kuyototera ku rwego rudasanzwe, kandi irayototera nta yindi gahunda ifite cyangwa nta wundi mugambi ifite udasanzwe. Yego bari gushaka gukuramo ibice byinshi bitandukanye byariya muri Fizi kugira ngo n'ubundi barebe ko ibi bice bakuramo byabafasha n'urugo kwinjira muri ya misozi ya za Baraka, n'ubundi muri ibi bice bya Baraka byimurimo ibiro by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa.
abarundi bo bahagaze gute kugeza ubu nyuma y'ibyabaye byose, yaba kuba bafite ubwoba ko begerewe n'ibindi byo, amakuru mashyi bifiteho n'ayahe bwana Karemba Aimable? abarundi bo bakomeje kuzana ibikoresho biri kuva mu gihugu cy'u Burundi, byinshi biri kwambutswa biva hano za Rumonge, Makamba, hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Bimwe bigacishwa ahitwa za Karore, ntara muri abice byegera ahitwa za Kibundu, babizana ahitwa za Kanya, ahitwa za Mukangara muri Baraka. Yego. Nyuma y'uko biri kuvuga yuko imisozi itandukanye yegereza amakabora ikomeje kugenda igabwaho ibitero n'umutwe wa 23 wotokera ibice byegereye Kakungu, Mukanga ndetse n'ahitwa za Kahamba. Yego. Igisirikare cy'u Burundi rero gikomeje kongera imisada iri kuzana muri ibice kugira ngo arebe uburyo ki bashobora kuba bahangana n'uruhande rw'umutwe wa 23 n'ubundi Burundi buvuga yuko badashaka yuko ibice bya Baraka bifatwa, kuko ngo Baraka iramutse ifashwe n'ubundi igare kuba ibikoresho byazanwaga n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi byacibwa intege n'uruhande rw'umutwe wa 23. Kuri ubu hari ibindi bikiri kuzanwa kugeza amagingo yatuvugana? No mu masaha mu gitondo hagaragaye amato agera kuri 3 ahetse ibikoresho birimo imbunda nini ntoya cyane yaturutse ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Yego Karemba Aimable, reka dusoreza tugushimire cyane. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere si wenda sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.